huuphe yohoy Xoossaa aaro keehatettay qoncciis yaagees. Tiitu maxaafaa shemppuwa 2aappe payduwa 11iyaappe gakkidi be'iyoode Xoossaa qaalay yaagees. Ayssi giikko Xoossay asaa ubbaa ashshiya ba aaro keehatettaa qonccissiis yaagees. Qonccida Xoossaa aaro keehatettay Yesuus Kiristtoosa. Yesuusi Kiristtoosi ubbaakka ashshanawu yiida Xoossaa imotaa. Aani attida aani merinaa de'uwa laattiyaageeta gidida bonchchoy Xoossaassi gido. Aaro keehatettaa giyoogee neeyyo mulekka koshshennaba. Neenikka ayyo koshshennaagaa gidada de'ishin Xoossaappe imettiya aybaanne ekkanaassi danddayiyooga aaro keehatettay. Hegaa gishshawu Xoossaa aaro keehatettay nuuyyo ha sa'aa bollan ubbaayyookka qoncciis. Yohuwan qassi qonccida Xoossaa aaro keehatettaa maaranne mankkan go'ettanaagee nuuppe naagettiyaba. Xoossay immido aaro keehatettaa maaranne mankkan nuuni go'ettana xayikko Xoossay ba immido aaro keehatettaa nuuppe wottidi ekkiichchanaayyo danddayiyo gishshawu naagettanaassi koshsheettees.